under this unit we are going to discuss set in detail. Okay, so let's first define the word set itself. The word set is defined as a well-defined collection of objects. A well-defined collection of objects. Focus on the language. It is a well-defined collection. That means not all collections are sets, or not every collection is a set. It must be well-defined. The rule must be established for certain elements to belong in the set. Okay, that's what we are saying when we say well-defined or clearly defined. Clearly defined. They must be clearly defined, or certain rules or criterion must be established for an object to belong in the set. Okay, እንደሱ ለማለት ፈልጎ ነው። ሴት ማለት ዌል ዲፋይንድ ኮሌክሽን ኦፍ ኦብጀክትስ ነው፣ ወይም ደግሞ በደንብ የተብራራ የኦብጀክቶች ስብስብ ማለት ነው። በደንብ የተብራራ ግልጽ የሆነ የኦብጀክቶች ስብስብ እንደማለት ነው። ዌል ዲፋይንድ ኮሌክሽን ኦፍ ኦብጀክትስ ማለት በደንብ የተብራራ ስብስብ ማለት ነው። ኦኬ፣ ህግ አለ። የሆነ ኦብጀክት እዛ ሴት ውስጥ ይገኛል ወይስ አይገኝም ብሎ ለመለየት ህግ አለ። there is a rule or a criterion for an object to belong in that collection. So the collection must be well defined or clearly explained. Okay, በደንብ ግልጽ መሆን አለበት ማለት ነው። So when we say well defined, it is always possible to tell an object belongs to the collection or not. We are very confident, or we do know a rule to put an object in the collection because we know what criteria that object must fulfill in order to belong in that set. Okay, እዛ ሴት ውስጥ ለመገኘት ግዴታ ምን ማሟላት እንዳለበት በደንብ ስለምናውቀው clearly defined ማለት ነው። But focus on one thing. The well defined belongs to the collection, not necessarily to the objects. Okay, the well defined, እኛው word the well defined የምትለው it belongs to, it is for the collection, not for the objects themselves necessarily. Okay, well defined በደንብ መብራራት ያለበት ወይም ደግሞ ህጉ የተቋቋመው የተሰራው ለኮሌክሽን ለስብስቡ ነው እንጂ ለሜምበሮች ወይም ደግሞ እዛ ስብስብ ውስጥ ለሚገኙ ኦብጀክቶች አይደለም። ኦፍ ኮርስ ኦብጀክትስ ኢን ሴት አር ዲስቲንክት ናቸው ወይም ደግሞ የተለያዩ ራሳቸውን ችለው የቆሙ ናቸው። ነገር ግን the word well defined or what must be clearly defined or expressed is the collection itself. Okay, the membership. Okay, the rule ለኮሌክሽኑ ነው እሺ እንጂ ለኤሌመንቶቹ አይደለም። ለምሳሌ የሆነ ስብስብ ቢሰጣችሁ what you must focus in order to state certain objectives in that set or not must be the collection itself. That must be defined. The collection ስብስቡ ነው ዲፋይን መደረግ ያለበት እንጂ not the objects or elements. Okay, ኤሌመንቶቹ አይደሉም። So well defined collection and well defined objects are two different things, and this one is a set. This one is what we mean as a set, a well-defined collection of objects, not a well-defined objects. Okay, well, it doesn't matter whether objects are well-defined or not. We do not even need to know. Okay, እኛ ማወቅ ያለብን ኮሌክሽኑ በደንብ መብራራት አለበት። So well-defined collection here, well-defined collection, the rule of membership is clear. Okay, you know the rule to put certain element in that set. Okay, እዛ ሴት ውስጥ ደግሞ ስብስብ ውስጥ መግባት ያለበት clearly ይታወቃል። ምን ማሟላት እንዳለበት ይታወቃል ማለት ነው። So the objects themselves do not have to be well defined. We don't expect objects or elements or members to be well defined. ኦብጀክቶች ወይም ደግሞ እዛ ስብስብ ውስጥ የሚገኙ በደንብ መብራራት አለባቸው ወይም ደግሞ ህግ ያስፈልጋቸዋል ብለን አይደለም። Okay, what we focus on is the collection. For example, a set of grade 5 students ካለ ኦኬ a set of grade 5 students ካለ ያ grade 5 ውስጥ የሚገኙ ተማሪዎች እንደማለት ነው አይደለ? So we just explain the collection. Okay, ኮሌክሽኑ ብቻ ነው ስብስቡ ነው grade 5 ስቱደንት መሆናቸውን ነው እንጂ ምን አይነት ስቱደንት ነው አበበ ነው ሲሳይ ነው አብዱ ነው የሚለውን ነገር ኢንዲቪጁዋል ተማሪዎችን አይደለም የምናብራራው። Okay, so what must be clearly defined is the collection. Okay, collection grade 5 ስቱደንት መሆናቸው ነው እንጂ we do not need to define ስቱደንት ወይም ደግሞ ተማሪዎቹን ዲፋይን ማድረግ አይጠበቅብንም ማለት ነው። ክሊርሊ በደንብ ገብታችኋል ብዬ አስባለሁ። So let's see this example. The set of even natural number. Look at this one. The set of even natural number. Okay, we do not need to define the number. ወይም ደግሞ ቁጥሮቹን አይደለም ዲፋይን የምናደርገው። We just define the collection even and the natural rules. ህጉ ምንድነው? እዛ ስብስብ ውስጥ ለመግባት in order to belong in that very collection they must first be natural number. መጀመሪያ natural number መሆን አለበት። Second even መሆን አለበት። Okay, these two criteria must be fulfilled
እነዚህ ሁለቱ ክራይቴሪያዎች ፉልፊል መደረግ አለባቸው። that's enough. We do not need to define the numbers. Of course, numbers are distinct. I know that. But we don't necessarily need to define those numbers. The well-defined phrase, this word, this one belongs to the collection, not the elements. Okay? Try to differentiate these two. A collection of beautiful flowers. Look at this thing. A collection of beautiful flowers, and focus on the word beautiful. Here, the rule is somehow ambiguous or confusing, right? There's a saying that says beauty is in the eye of the beholder. አይደለ? እንደ ተመልካቹ ነው ውበት ይባላል ማለት ቢዩቲፉል ማለት ውበት ማለት ነው አይደል? ወይም ደግሞ ቁንጅና የሚያሳይ ነው አይደለ? ስለዚህ ልዩነት አለ ማለት there is a difference or there are differences among different people, right? So we define the word beautiful differently. It is a subjective term, not objective, okay? ወይም ደግሞ ማንም ሰው በሆነ በአንድ አንግል ብቻ የሚረዳው ወርድ አይደለም ቢዩቲፉል አይደለ? ሶ ሜቢ እኔ የሆነ ሰው ቢዩቲፉል ነው ብዬ አስባለሁ፣ ሌላኛው ደግሞ እንደዛ ይላል። ወይም ደግሞ አንድ አበባ እኔኛው ቆንጆ ነው፣ ወይም ደግሞ ሜቢ I say a green flower is beautiful flower. Somebody else says, oh no, green is not beautiful, red is beautiful. እንደዛ ሊል ይችላል አይደል? ስለዚህ the word beautiful is subjective. It's not the same for everybody, okay? ስለዚህ እንደዚህ አይነት ቃላቶች ወይም ደግሞ ambiguity የሚፈጥሩ ወይም ደግሞ these ambiguous words or subjective words are not necessary in a set, okay? A set must not contain these ambiguous or confusing words. So the second one is, or the second collection, of course, this is a collection. Collection of beautiful flowers is a collection, but it is not a set. Set ግን አይደለም, okay? ሴት ግን ሊባል አይችልም። ኦኬ ስለዚህ ቤዚክ ዲፊኒሽን ኦፍ ሴት በደንብ ገብቷችኋል ብዬ አስባለሁ። ፈርስት ሴት ኢዝ ኤ ዌል ዲፋይንድ ኮሌክሽን ኦፍ ኦብጀክትስ ኖት ኔሴሰሪሊ ኤ ኮሌክሽን ኦፍ ዌል ዲፋይንድ ኦብጀክትስ። ፈርስት ዋን ሴት መስት ቢ ኤ ዌል ዲፋይንድ ኮሌክሽን ኦፍ ኦብጀክትስ። the rule for belonging or membership must be clear and unambiguous. it must be clear ህጉ መኖር አለበት ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ውስጥ ምን ሲያሟላው ደግሞ ምን ሲሆን ነው እዛ ኮሌክሽን ውስጥ የሚገባው ብለን ክሊርሊ ሁሉም ሰው በአንድ አንግል መረዳት የሚችለው ደግሞ ሁሉም ሰው እኩል ተመሳሳይ ነገር ማሰብ የሚችለው ደግሞ ህጉም ተጠቅሞ ሜምበርሺፑን መግለጽ የሚችል ከሆነ ያ that's a set. But not all collection is a set. A collection might be well defined or not well defined, but a set is the well defined one. Okay? set ማለት well defined. ስለዚህ እቺን ነገር ተረዱ እሺ። all sets are collection. ሁሉም ሴቶች ኮሌክሽን ናቸው። but not all collections are sets. ሁሉም ኮሌክሽን ግን ሴት አይደለም። ኦኬ ሁሉም ስብስቦች ሴት አይደሉም፣ ግን ሁሉም ሴቶች ግን ስብስቦች ወይም ደግሞ ኮሌክሽኖች ናቸው። ኦኬ so I said all collections are not sets, but all sets are collection because a set is a well defined collection. clear ብዬ አስባለሁ። second one, individual objects in a set are called members or elements. yeah here we said the set of even natural numbers, right? ስለዚህ እዚህ ሴት ውስጥም ደግሞ even natural numbers ስብስብ ውስጥ ያሉ ለምሳሌ let's say d is a set, d even natural numbers አይደለ? so 2 4 6 እያለ የሚቀጥል ከሆነ these 2 4 6 are what? these are elements or members. okay they are elements or members. okay so individual objects እነዚህ individual objecቶች ናቸው፣ ራሳቸውን ችለው distinctively የቆሙ ናቸው። ስለዚህ these are elements of a set or members of a set የሚባሉት members of a set are enclosed in braces እቺ ምልክት ማለት ነው። ስለዚህ ብሬስ ውስጥ ነው የምናስቀምጠው እኛዋ ማለት ወይም ደግሞ curly brackets ይባላሉ። curly brackets or braces እንላቸዋለን። they are called braces or curly brackets, and every element of a set are enclosed or put in curly brackets or braces እዚህ ውስጥ ይቀመጣሉ ማለት ነው። እሱን ለማለት ፈልጎ ነው። each element of a set is separated by comma like I did here እዚህ ጋር እንዳስቀመጥኩት each or every element of a set are separated by comma ይለያሉ and listed in braces with no concern about their orders። ስለ ኦርደር ሳንጨነቅ ወይም ደግሞ ስለ ሪፒቲሽን ሳንጨነቅ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ያ ዲ ላይ the set of even natural numbers አይደለ? ስለዚህ እንደዚህ ተቀመጡ አይደል? ከፈለጋችሁ እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። set containing 4 2 6 10 8 ምናምን ብላችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። it doesn't matter. okay we do not worry about the order አያስፈልጋቸውም ወይም ደግሞ ግዴታ አይደለም or we do not need to be concerned about the orders. we just put them as they are, or you may write like this set containing 2 4 2 4 6 8 ብላችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። here we do have repetitions, right? 2 እዚህ ጋር 2 አለ፣ ስለዚህ 4 አለ፣ እዚህ ጋር repetition አለ። it doesn't matter, we just count them as one እንዳንድ ነው የሚቆጠሩት። እሺ ቢደጋገሙ ባይደጋገሙ ምንም ለውጥ የለው። okay we don't need to be concerned about repetitions or orders. okay order ወይም ደግሞ repetition አንጫ ያስጨንቀን።
ሴት ላይ ማለት ነው። ጀስት ቢሎንጊንግ ወይም ደግሞ እዛ ውስጥ መኖር ብቻ ነው። አንዱ ካለ በቃ we just count that one okay we do not need to worry about the repetition ሪፒት የሚያደርግ ከሆነ ድጋሚ አንቆጥረውም። እሺ ለምሳሌ እዚህ ጋር ሁለት ብለን አራት ማለት ነው እንጂ ከዛ ሁለትን እችኛውን ሁለት አንቆጥራትም ማለት ነው። we do not need to be concerned or ስለ ሪፒቲሽን ወይም ደግሞ ስለ ድግሞሽ አያሳስበንም ሴት ውስጥ። so each element of a set is separated by comma and listed in braces with no concern about their orders and repetition ኦርደር እና ሪፒቲሽን አያሳስበን ነው የምናስቀምጠው። a set is denoted by capital letters ሴቶች እንደዚህ በካፒታል ሌተር ነው የሚሰየሙት ወይም ደግሞ ለምሳሌ ሴት ዲ ይባላል። ስለዚህ በካፒታል ሌተር ነው የሚጻፉት by capital letters like A, B, C and others and we use small case letters to denote elements ኤሌመንቶቹን ደግሞ ለመጥቀስ small case letter እንጠቀም። ለምሳሌ ኤግዛምፕል እዚህ ጋር ኤግዛምፕል ተመልከቱ። says example A is a set of vowels in English. A is a set of vowels in English. So set A contains vowels in English language. Okay, vowels in English language or vowel letters in English language, right? ስለዚህ set A ያው to denote a set we use capital letters, right? እንደዚህ ለማለት ፈልጎ ነው። so set A is the brace A E I O U እነዚህ set of vowel letters in English or English vowel letters. okay ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው so sets are denoted by capital letters and when they are as elements we write them in small case letters. okay small case letter አድርገን ነው የምንጽፈው። look at this symbol, this one it looks like E እንደዚህ ማለት ነው። this one this means an element of okay this means an element of element ነው ማለት ነው። okay ለምሳሌ A እዚህ ጋር አለች አይደል A is an element of A or A belongs to this one አይደል እቺ A ማለት ነው belongs to A ውስጥ ትገኛለች። ስለዚህ እንደዚህ ነው የምንጽፈው። A is an element of A ብለን ነው የምንጽፈው። ለምሳሌ O አለች እዚህ ጋር O እዚህ ውስጥ ትገኝ A ውስጥ ነው የምትገኘው። A ሙሉ በሙሉ A ነው የሚባለው። ይሄኛው በዚህኛው ነው የሚጠራው። እሺ ለምሳሌ A ሲፈልግ F ሊል ይችላል፣ ከፈለገ ደግሞ X ሊል ይችላል። ለምሳሌ set F is እንበለው። እሺ እንደዚህ ልናደርግ እንችላለን። F is a set of vowels in English. so F እዚህ ውስጥ set F ማለት ነው ይሄ ሙሉ። ስለዚህ O belongs to F or O element of F ነው የምንለው ማለት ነው። ለዚህ ይጻፋል። ሌላ ጊዜ ለምሳሌ እቺኛዋ ደግሞ ክሮስ የምትደረግ ከሆነ ይሄ እንደዚህ ጽፈን እንደዚህ የምናረጋት ከሆነ ደግሞ እቺ ደግሞ እንደምትባል ኖት አን ኤሌመንት ኦፍ ነው የምትባለው። ኦኬ ለምሳሌ ስለቀየርን እዚህ ጋር ኤፍ ላርጎ ይሄኛውንም ኤፍ ላርጎ። ስለዚህ A is an element of F because we find A here. B is not an element of F. B is not an element of F. B ግን እንደ ኤሌመንት ኦፍ F አይደለም because እዚህ ጋር አለ is B a vowel ነው B አይደለም vowel ስላልሆነ ስለዚህ እዚህ ውስጥ የለም ማለት ነው B። ስለዚህ B is not an element of ነው የምንለው። ኦኬ ለምሳሌ 5 እዚህ ውስጥ አለ ስለዚህ 5 is not an element of F ነው የምንለው። 5 የለም እዚህ ጋር I አለ ስለዚህ I is an element of F ነው የምንለው ማለት ነው። so these are basic concepts about sets in grade 7 mathematics. We will learn more about sets in next tutorial periods. So for today I think these are enough. See you next time. Bye.